First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. Donald Trump Zelensky da Santi Purku Natrabadi America ge support mangani hain akan bu warning tokre. United States ki President Donald Trump na Russia amasung Ukraine ki marakta khutakta ceasefire ama tawba mahak pami hain phongdokre. Amasung Ukraine ki President Vladimir Zelensky da Santi Purku Natrabadi America ge support mangani haina warning pigre haire. Madugi nipa adu santi pamba miyo natti hainan Donald Trump na Zelensky ki matang da phongdokke. Oval office da makoi ani punna pung phana yamna kuina mari tawnaki ayak hojik ceasefire ama pami haina mahakna makhata na phongdokke. Ukraine khudum chanaba chahi ahum gi mamang da Ukraine da landaba haukiba Russia gi President Vladimir Putin santi gi wari sanama sem saraga lei haina Donald Trump thajaba phongdokke. Russia ki luchingmana nungda kari khaliba singda thajaba thamdanaba United States ki administration da Zelensky ni taksingki. US na Russia amadi Ukraine ni lanlo sinanaba hotnari adubu Ukraine ki luchingbana mahaki leibakta khudong thiba thokaloi haibagi thajaba launanaba hotnaki haina President Donald Trump amasung Vice President JD Vance na yamna sauna haiki haire. Zelensky na mahaki leibakpu Russia ki makhatabu landagi Sep oina thamnanaba US tagi thajaba ama pinaba yamna kanna taksinki. Madudagi Donald Trump na Zelensky da asumna tawbasi mibu yamna usittabani haina chaiki haire. Nahakna miyo million kayagi punchibu sanari nahakna malemgi ahumsubu lanjau thoknanaba sanari aduga nahakna tawriba thabak asi laibak asita nahakbu saugattuna laiba laibak asibu yamna usittabani haina United States ki President na Zelensky da akan mamongda haiki haire. Mamang da amta tawki da mamong da Oval Office da Donald Trump amasung Vice President JD Vance ka maray tawnaba yaba tawraba matung da Zelensky iyay nimita White House thadoki haire. Donald Trump amasung Zelensky kanna yetnakiba amasung madugi mahina Ukraine luchingbada support manglak asina Ukraine wahuda America amasung Europe ki marakti yamna kanna yaningdaba du ulle. Ekta Zelensky ki timeline da European allies amasung Malem gi atai lebak sing gi lusing gomi kayana Ukraine sokat pagi message kaya thanaki. Mahakna thank you for your support haina paukum pi ki hai. Official oiba khongchat amagi damakta irai nimita India da laihibi European Commission gi President Ursula von der Leyen na extra thakatpa post amada haiki nahaki ikai khumnabana Ukrainian miyam gi thawna phaba matawbu ikai khumne. Kallu thawna phau akiba leiganu nahak kaidongoida nathanta leite dear President aikoina maram chaba amasung tungkoiba santi ama proknanaba nahaki makhatana thabuk togani haina thaglakhi. Haukibani thokaba nimita White House ta Donald Trump na unakiba French President Emmanuel Macron na extra thagatpa post amada aggressor ama lei madudi Russia ni aduga victim ama lei maduna Ukraine ni haiki. Chahi ahumgi mamangda aikon Ukraine da mateng pangkiba amasung Russia ki mathakta athingba thamkiba amasung asumna adum tawba chumi haina makna haiki. Aina aikoi hairibasi America na sing European sing Canadian sing Japanese sing amasung atai kya amabuni haina Macron na phongdokki. Donald Trump luna tinaba Italy Prime Minister oiribi Giorgia Meloni na diplomacy achum lambida amuk proknanaba European Union amasung US ki mifam ama phambagi apamba chu phongdokki haina pawga source asina makhatari. Nakallam romda Israel ki mathakta anu attack chatragani hain Iran ki makai degi akan mamong kian kre. Iran ki Brigadier General Ali Fajri na phongdok kibada Iran na Israel ki mathakta anu military operation ama chatragani hain threat pirle. Laibak adu Islamic Evolution Guard Care IRGC ki luchingba aduna Crew Promise 3 hain khangnaba ahum suba operation adu lepna kiba matamga chudana phongthokani haire. Khwaidagi nova threat asi Israel gi maikaidagi Iran da leiriba nuclear installation singda attack chatrakpa yabagi tanja leirakpan thamlakhibani. Gaza gi landa Iran amasung Israel ani gi marakta attack machit pangthoktuna lakli IRGC gi khwaidagi nova lawthorak asina Israel na makoida ki helakpa amadi red chatrakpa sing adugi pakum pinanaba semsarakpani haire. Ningsing bayai mamang sahi gi April gi tang traum duida Iran na Israel ki tongan mafam sing da target tawduna Crew Promise 1 da missile kaya kapsin dun attack chathaki.
मदुन सही कयागी मतुंगदा ईरान इजराइल की मथक्ता मिलिटरी सिजिन्नदुना हक्थेंगना मिसाइल काप्सिनबु ओइकी हाइरिबा स्टार एदु सही अदुमकी एप्रिल की तांग अमदा सीरियाता लैबा ईरान की डिप्लोमेटिक मिशन अमदा इजराइलना बोम थाददुना इजराइल की ऑफिशियल अमदी मिलिटरी ऑफिसर कयासु सियनगिबा लैख्रबन मिसाइल अटैक अदु लोइख्रबा मतुंगदा ईरानना मखोई ऑपरेशन अदु पाक्थोक चौथोरक्तुना अक्टोबर की तांग 1 दा इजराइल की मिलिटरी फैसिलिटी सिंगदा टारगेट तौदुना अनिरक सुबु ओइना अटैक चथकी मदुगी पौखुम ओइना इजराइलसु ईरान तमना एयर स्ट्राइक कया था अदुमक्तदा चथकी लैखिबन मरक असिदा इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहुना लैबा अदुदा यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोना लक्लंबा अदुगी मतुंग मखोगी मतेंग लोइनाना ईरान की ओइना लैरिब अपनबसिंग असि लोइसिल्लगनि हाइबु वफम फोंदोकपा लैख्रबन ईरान दा हुजो हुजि न्यूक्लियर बोम अनि साबु ngambagi यूरेनियम मतिक चानासु लैरिबन अतोपा पाउ अमना इजराइल गजा सिजफियर की अहानबा फेस संदोकपगी वफम मदु हमास नि याखिद्रे इजराइल अमसुंग हमास अनि की मरकता गजादा सोकनैबु लाल अदु लोसिननबा यूएसए इजिप्ट अमसुंग कतारना नेगोशिएटर ओइरगा सिजफियर लौथोखिबगी अहानबा फेज लोसिल्लकदरोब असिदा इजराइल न फेज अदु संदोकननबा पुखलपु वफम मदु हमास की मैकेदगी याखिद्रे हमास न फोंदोरपगी मतुंग इना हौजिक लैरिबा अहानबा फेज की अरोइबा तंकक असिना मतम सांगना मफम अदुदा यानबा प्रोपगी लंबेल सेमलिबन अदुमकपु थबक ओइना पाइखत्तुना लाक्ली अनीसुब फेज पाइखत्पा हौबगी महुत्ता इजराइल अहानबा फेज अदु सांदोकपा पामलिबा अदु याबा ngamlui हाइना हमास की वंगांगलोय हसी कासिमने फोंदोकली ngasi losilakadoroba ahanba फेज की सीजफायर अदुगी मतुंग अनीसुब फेज की सीजफायर की मतंगदा कना अमतो वरी सानब लेथ्री कासिमने मखा तारदुना अनीसुब फेज की याननबु वफम कया इजराइल की माइकैदगी मरुगैबा थौदांग लौदुना हौरकदबनी इजराइलना पामलिबा असि गजादा मखोइगी लेमहौरिबा होस्टेजसिंग अदु मपुंग फाना लौथोक्लबा मतुंग मखा ताना लान चथबु ओइगनि हाइरि हमास की माइकैदगी गजा सीजफायर थमनबु होटनरकपदा यानखिबो वफमसिंग अदु अदुमुक मखा ताना चथबगी अपामा फोंदोरली अनीसुब फेज की ओइना वरी सानरकपदा गजादा मखा ताना नोमै कापनबगी थबुक लैतनबु यावरि मदुदसु नत्तना फाजिनरिबा होस्टेजसिंग पुनमक थादोकनबा अमसुंग गजागी मफमदगी इजराइलगी लानमिसिंगना मपुंग फाना लौथोकपु यावरिबनी हिरम मसिगी मतंगदा इजराइलगी माइकैदगी फोंदोरखिबदा पुन्ना गजादा मखोई होस्टेज 50 लैरि मदुगी मनुंगदा 12 दी हिंदुना लैरि हाइबा पाउ फंगी मरम मदुना अहानबा फेज की थबक थौरम असि सांदोक्तुना अहेनबा होस्टेजसिंग थादोकपा पामलिबनी मरक असिदा इजराइल अहानबा फेज लोसिनगदबा नुमित्तगी हेना सांदोकपा पामलिबसि करम्बा लालुंग अमा लैबना ओइरिबनो हाइना एक्सपर्टसिंगना हंगनरि नकल मरोमदा लेबानन की अनौब प्राइम मिनिस्टर लेबाक अदुगी बॉर्डर एरिया खोंचत्ता इजराइल की लमी पुनमुक लौथोक हाइख्रे लेबानन की अनौब प्राइम मिनिस्टर नवाज सलामना ngarang mahak lebak adugi Israel ga tainaba border sing da chattuni yangsinbagi thabak loiraba matung phongdokhibada Israel na changsin dun laiba mafam sing adudagi makhogi lanmi punam lawthokadabani haigre tha tara mari chupna Israel amasung Hezbollah anina lan sokna khiba aduna maram oiduna border area sing aduda chauna soklibani lan adu hojik leitraba maramna Israel da makhogi lanmi sing adu mafam sing adudagi mapung phan handokhinaba खंगन किबग लोइनना बॉर्डर के खुंगंग दलैब लंजिनरी बमियोइसिंग अदु मखोइ मखोइ मयुम द हलक्तुना सेमजिन सजिन की थबक सु पाइखत पि हनगदबनि हाइख्रे सलामना नुमित निनी की ममांग द लेबानन की पार्लियामेंट द हेजबुल्ला सौगतप मेंबर सिंगना मंगोन द वोट पिदुना अनोब एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी अदु द यनिंग उतुना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस माइ पापोतगी बॉर्डर की मफम सिंग अदु यंगसिन किबन प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल लेवल की थाकता इजराइल बु मखोइना खुदुम चनसिनदुना लैब मफमसिंगदगी हंदोकननबा थबक पाइखतकनी हौजी हुजी लेबानन की मनुंग चन मफमसिंगदा इजराइल की आईडीएफ पोस्ट 5 थबक तौदुना लैरि हाइरिबा पोस्टिंग अदु लौथोक्तुना इजराइल न मखोगी मरमदा हनखिबा मतमदा लेबानन गा लैनरिबा मरी अदु मपुंग फारि हाइना लौगदौरिबनी निंगसिंगबा याबदी ममांग चहिगी नबेम्बर की तांग 19 ता इजराइल अमसुंग लेबानन अनि की मरकता थेंगनरिबा लान यूएसए ना ब्रोकर ओइरगा लोसिनखिबनी मदुदा इजराइल न मरु ओइबा मफम 5 दा मखोगी लनमीसिंग अदु मखाताना अदुमक थमनिंगबगी अपाम फोंदोकली मियामदा मतम मतम ई पाउसिन शेयर तौदुना मियामगी मिटना कोंग ओहेलिबा इपाक टीवी न्यूज़ हाइबा न्यूज़ नेटवर्किंग यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिबु अदोमना लाइक शेयर कमेंट फॉलो अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना तुंग कोइन मियामगी सेवा तौबु ngamnanaba
ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ